Okay, malaka. Oh, un wala itomu beard. Ya, tio buat bakso dispensa be buat bakso dispensa di ST. Oh, Kalian Tian gak? Hosgun or Tian, yeah. What's Ya, the word tio for like tio Hasngon Hosgun? dispensa no ya be buat bakso dispensa di ST. Sa ya Oh, malaka. kalian aku tuh no jangan kayak buat bakso. Like edzu unu undiaha Undi Hafa. i Oh, ay, ti undi. inanaku. Oh, Ay, okay. dan tres per 4 días Wow. ya, pues. Ya, Yeah. buat bakso dispensa di ST no. Kung ano ba yun ay? Jangan kalian sa guapa Beethoven ay después de Tetsu, pag ni, Mm-hmm. pues, kailan, malagad pa be, u fresco, i Mm. dokush, pues, i bat basu giniga, pat i nigap niya sa utungan na, malagad pa be bat basu pag ni. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Maybe. Komalika i tempun somnak. I mean, fuera di paktu. Lo i setsomu i Yeah. tempomo deni manatungok mo. Oh yeah, man gila la. Malik, malik. Gago. Yeah. Go look it. Maganda ito para be tutuan ni Joku or i programao MSW. Lo, antes dia now. Like, Malika. Malaki na lo. Oh, like mampus maganda ito paku na egaan sa paku half nafunana dyan ni Primet na episode gi Buenos Shells na podcast. Lo, ako esto tungwana or esto hu singani lo mananangaham gwadan si isa esta ki manlistu tres na episodes antes di in nahudun gi YouTube. Ah, Pues, yeah. Uno, Monada uno. Um, ah, then yeah, it's like Mokotai Tisa, senior huli like subtitles and senior uh or guaha dandan gitinitun um then logos and ay oh, I know nina makotai. send mo na dyan, i Finatinas Mizu, no? Send mo na, like, Half a make it like mo. like it's completely done. Adzo. Yes, And then, who yeah. Edina episode. Yeah. Well, like Taza chapter markers, Gweno, Mm. um, the Hugagaw si Sumahe and Gen Nazi chapter markers. Um, uh, Other chapter Engen mark. Guihi. and Guihi. Oh, okay, okay. Yeah, Guihi. Um, Engen, u Libianu Giza Guiza. Plus who Faisen, like who Gagao, like Cosinio and Sobi Cosinio Nazi. Za Engen, umaput. Plus Malakat like Potluhat, senior ha Potluhat episode as is, or Tai Guihi. Um, but yeah, looks good. Anok na Malakat. Za u or like I want to sit Malaga Dube song and like our dream is coming to life or becoming a reality. Ah, Man, mumagagahit. Guinifin-måmi. mumagagahit Yeah, guinifin-måmi. Wow. yeah, Hey, yeah, okay. Itu gi papa now. yeah. Or Um, sinasang lapit mumagagahit, Guinifin-måmi. Yeah, it's mumu. becoming true. Mumagahit means became true. Yeah. Mumagagahit is becoming true. When gagahit guinifin-måmi. Yeah. Oh, tuna.
Yeah. Then gihalata, like hututun, um, hmm, hmm, like zahu I paopao gihalata. Like antes de, guinea na tiempo, like syempre zahu pumao pao maulik or zahu pumao. Like I like to smell good. Mm. Zahu pabe Dahu pumalpaw. zahu pumao pao. Lo gihalata, like sen zahu, like i diferentes na klasen paopao, pues I different hufahan I differentes na pau. i diferentes na pao. Okay, okay. I diferentes na pao, pues hufahan like tres na paopao, gi internet, like ti, like esto tungo half the time ano na mapao na na like how they smell. Tamanum. Estão tungo niya. Oh, esto tungo ipao niha sa uh guaizoku like sendikiki like dititing na samples. Um gi anaw na pao pao lo hufahan or guaizoku like magahit na samples or like e samples e magahit na pao pao like the Mm. originals lo hufahan e dupes um Oh. e dupes Ako, of those. ako kalan kalan kopya, you know? Hoo, yeah, yeah. Like guaha compañía, like ni like solo y finatinasnya, like e dupes. Oh. Like mamatitinas Ah, sia yeah. dupes ha. Dahufahan. At tititi i 800 na pau, no? Ni mabebendi lo mas barato Hoo, i niya. yeah, yeah. Yeah, minagogo to or would I say like I wore perfumes? Aqua, Gimi na song. ito mo ano ang sangan perfume gifinot sa mo. Ito mo na Yeah. unsa sa paopao lo ito Hoo. mo after man ang sangan na now. Lo sinata sangan perfume zo. I was wearing Mm. Perfumes, perfumes. Nueva na pau pau pago. Uh, mm, Kellen like Latin pau, like tea, like spray hat, like guaha, like oil. Um, ah, so Lanyan. oh, Lanyan. Okay. How come I like niya Latin? Lata can. What the? Oh, okay. Lata can. Hey, tinahangi vocabulary yuhu para like everyday na class interests. Um, yeah, that marasibi to like dos compliments plus like ko like okay malaki in binahanhu Uh, i mafahanzu i mafahanhu ifinahan what I bought. ifinahanhu ifinahanhu. Yeah. Whew. Ay, masahahalum sa mapatsu kumontu sipat i pow pow. Pwede. Maulik no. Go kala na bete tizi aduna suntu puri i matututu na gi gym. Mm-hmm. Esta kalan mamafnyori magaguhus ya. Pues Oh. ini sabi kamon magago. Sa todo Mm. man mafnyo desta. Ay, gyuridza ni Gi kanayo i na kenai mo. gi pesti gi apagaw. Iapagaw mo. Mm-hmm. Idagan nulo kwe. Nadang Ay, puluti
dagono dyan ni i kanayo dyan ni apagaw pas dyan ni i Mm. hofo pas ya Mm. man machino des i kamon ya Ay, yabe falaki mo yabe li yeah. afagwa Yeah. dyan wa no bakasyon no gifinak po isaken pago na saken pas Hmm. banti if amon guihi lokwi gi San Lago Oh, okay. Pero pon bisita inanamo? If umayamo? no dyan i Manilusia lokwi Mm. gi Mm-hmm. gifinak Oh, po isamon hafen na tenda ni Zamu. Jahu guihi gisan lagu Jahu cotton on Hafen na? Jahu cotton on Oh, thought na hubong ganun. Cotton uh, on. cotton Kellen on H&M? Ano? kalna yeah lo mas casual Oh, okay, okay. uh Jahu cotton on Jahu cotton on go for the corner na closet pronunciation cotton on was the pogu chart cotton uh, okay. Antes go daw Urban Outfitters, dagi untibo matuto dugi Urban Outfitters. Lokalan Oh, tulaika, matulaika oh, styles, estilos pogon like go antes kalan mas like para millen todos? like kalan millennial Oh, kalan okay. lo pago go Gen Z aduna Mm. da Mm-hmm. ti daw sa go dahun kalan uh neutral colors, you know. Mm-hmm. Mm-hmm. Pago giza Urban Outfitters go kalan ridiculous na klase. Ya pues ya tigo Ay, daw. day. Ngan giyon tempo matsoto dugwi. Giyon tempo lokwi Yeah. giza Vans. Daw lokwi Vans. Oh, mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Hanggang go classic Evans na figura. Da kada gay gizo na giza Vans na tenda. Sa suma populo na matsoto dugwi. They De always think that you work there? ah Jadi manampo na duro mafaisino oko kung gagawin mo kay gini gi medium dala ko you know. So, bisa Ay, day. natulik sa man linanyer na todo i Oh, man tutukoy yeah. so mafaisin zo da tawag ko lanyard lo ekwa benti malili alitosu Oh, tosu pas kala mm, dani tihong pas mapapulo o sempre matututu gwini sa kalan yeah. kalan na no Vans Yeah. spokesperson Minagago hagi uniform. I yeah It's pues Indian uniform. yeah pues yeah entry todo siya ni man linanyer mafaisin zo ko approachable zo lo yeah natulik without fail, without fail. You Ay, know, ade. kada kita dance, mapupulo na matoto to guihi. Siyempre, i-ati lang na anitos mo. What did you say was earring? Alitus, alitus, Oh, ya L. ya, Alitos. Alitos mo. ya alitus hanggan siyempre. Japogo itatuho, lakwi, bente. Oh. Yeah, Zahu Vans, Zahu Cotton On. When about Zahu Urban Outfitters, lo, Mm, kalan sangi, yeah. estilo siya. Um, Yeah. Zahu H&M, lakwi, lo, Mm-hmm. depende. Ano ba go like Java is simplicity. Mm-hmm. Ganda lo gana ba kalan feels like it's lacking something kalan guaha fata Mm. di mag kwa lo depende yeah sa pre guy jangin guy gitu mo uh you know Mm-hmm. ajo siya Mm-hmm. na ufatotoy gue yeah so Haffa hogo kumakilak afa mo. na Oh, gusi okay. Haffa kumakilak mo guafafata? Like there's so something. yeah something's missing guaha fata yeah
Bata means missing. Ya, fatta. Okay. Guaha ochuna palabra ni hana hasutsu. Like hufata how? Like kokomeki Fata. like nan. Oh, Ah, okay. T a. ya, ya. Okay. Fata dan fatta. Fata, uno at nate. Oh, okay. Dos. Okay. Ya, Okay. Plus fata, kumaki like now to show ya. fata missing. Ah. Okay. Fatta fino Fata fino CHamoru. Oh, okay. Wow. Um, Oh, mm-hmm. Paku umaezak taza R gif, taza. Or like TR uh, ge tinituan i palabra gif, taza. depende. Depende Mm. sa pogo na tiempo kung ganaanok na hasan ire Mm-hmm. gi fino no? Lo Mm-hmm. anay matutugi papa or benti tasangan gitinituhon anay pogo man matu or titinituhon gimana ka lo anay pogo man matu na iman espanol no Mm-hmm. uh, duro matugi ire gi like por ejemplo inarahan Mm-hmm. matugi ti Mm-hmm. matugi inalahan Lahan. Mm. ja matugi meriso ti Mm. matugi maleso Mm. pues guau nai upopolo na 20 dependi nai ginin mano how no Okay. lo isa guasia sempre dialects gi Mm. ano ta lo guau upopolo na 20 guasia ni masasangan imbes di le masasangan re Mm. dan sesu ano gi hilotono gi lenguaje por ejemplo gi fino Yeah. Japanese Mm. mana ile dan ni re Mm-hmm. Mm-hmm. pues 20 sanhaja naman na masasangan meriso Mm. inaraan like antes Mm. pues pogo masasangan inalahan Mm. maleso yeah Okay. so Okay. yeah uh mungu tu pabesangin na taza re lo Mm. edzigi obviously seso enam gitaw-taw mahohongi na taza re Yeah. masasangan na sa taza re kalan pogo na tempo no Okay. gida inalahan masasangan inalahan ti masasangan inarahan lo Mm. hafan na matugi re no Mm-hmm. tipo Mm-hmm. matugi re ti mahungok no tipo ma Mm. Mm-hmm. no pues para Mm-hmm. guau populo na 20 atuasi dididi na tao masasangan re Tatlufan? atuasi at least yeah atuasi dididi tao masasangan re adyo na matugi re imbes di le yeah Okay. At to Aussie? yeah Kumaki at least. at least That yeah. imbes? Imbes di instead of Imbesti. yeah Okay, okay. Oh, Benitusa. Yeah, who has yeah Duru who has then Suzy. Yeah. inaanta no CHamoru no Yeah. guahare Mm-hmm. lo masasayan na antes ti CHamoru na CHAMORI no Hmm. dan yeah para guahu na upopolo na tipo matugi le jangan mahungok le no sa Mm-hmm. Mm-hmm. guahale gi Right, right. Gifino pinoni Espanol. Mm-hmm. Mm-hmm. ya pues jangan mahungok na re pues sige Wow. na matugi pues 20 Mm-hmm. pago na tempo masaya hafo kumekilig niya enzo na palabra 20 sempre ma-pronounce tayo guini sa moli ya pago na tempo lo 20 antes sa mori ya kalan road R ile antes Mm-hmm. Okay. Wow. Not my man. ya Okay. Pascual y tenda ni dahu. Oh, go see. lo ti edzwa na Mm. tinilaika gi Mm. sunido ni hu popolo
Hupopolo na guaha lo kui otrusia na sunido ni matulaika. Por Mhm. ejemplo, ite, right? Tegui sahjan, Mhm. uh, biju, um, apa mas? Jute, Ejusia, Mhm. Julang, Mhm. Guahu, Hupopolo na antes masasangan Yulang, Yute, Yu, Wow. Sahyan. Håfa, sa gifino Tagalog, dan iji man bisinutas ya, taja je, purwa ye, ja kulan umaaja nai, dan ni fino ta. Gifino Mm. Tagalog na masasangan jian, para tujan, tiyan, masasangan. Oh, wow. Yes. Dan di otro sila lang wahi lokwi, aanok na ye, masasangan tidze. Mm. Lo gifino Espanyol, no? Guaha na dialekto, Mhm. sinasasangan, ni masasangan je. Mhm. Mhm. Pues benti anay matunay i man Espanyol, benti i CHamoru matit Oh. itu ya. Oh. Mas kalan majuti i ye, dan masongan ze. Yeah. Yeah. Wow. Yeah, then ma pronuncia y doble na le, right? Ya, Como je or ah, yeah. Por ejemplo, gifino Espanyol, utan, masongan lluvia, Mm. lluvia. Okay. Lo kuha lo kuy masasangan lluvia, depende na gi dialect. Pues Okay, gua okay. lluvia, dan lluvia. Lo Mm. anay matunay, gua tautog gini na jusia na dialect. Ni masasangan ze, pues i CHamoru na matatidzi. Mm-hmm. Ito ti usasangan na utungo estilo Yeah, edigi yeah. no? Sa jangin hitaha masasangan ze gitori Pacifico 29 no 20 ti Mm. ancestors Estados Unidos. Okay. Jangin malo masasangan yeah per sempre edigi ancestral Estados Unidos. Mm-hmm. Mm-hmm. Right, right. That's the innovation. Yeah. Wow. Lo kalan um gifinota nai tashantina gofta moro edu Estados Unidos idze no Mm-hmm. Okay. dan Tutti Mm-hmm. gioca e Giuseppe Akalan. Mm-hmm. Lo, yeah, Mm-hmm. sina um, 20 Wow. amko. Wow. Yeah. Hafamon poliglota, glota ki ocho malo na lenguaje ki Pacifica? Tunggan, Oh, bula. syempre ki. Yeah, ki like Polynesia, no? No, no, kantori gi Tagalog. Guaha Oh, glopen. Lo oh. tima tutugi. Por ejemplo, finonia masasangan. Oo po. Oh, Ipo, guaha glota, no? okay. Yeah, Lo tima yeah. tutugi. Lo Mm-hmm. tima masasangan po. Oh, mm-hmm. Mm-hmm. No? Hunggan. Wow. No, no, Uh, wow. Wow. yeah, hanggang guaha glota. Guaha glota niya. Giza, Okay. fino. Lo tima tutugi. Tutungo sa afa. Yeah, yeah. Wow. Hafama Fatinas or Hadzi Fumatinas y Dinilitrayan Tagalog y Espanol or Ginini Espanol or Nanti Espanyol tumutun dan mm, anay mendingo na yung Espanyol siyempre iman Tagalog no mm, not discuss but muna yeah. uh, matulay ka talo Mm-hmm. yeah. Sa gwasya ni tumatitiji i fino Espanyol Mm-hmm. na spelling na Mm-hmm. dinilitra na Ah, yeah. Por ejemplo tima tetitiji i J, no? Gifino espino i J he oh, hey. sunidu. Mm-hmm. Mm-hmm. Lo gifino Tagalog mauusar i he. Mm, Para, mm. Okay. Kagwaha je na sunido ki fino Tagalog? guaha um, hunggan danahi fananti taza letra J gifino niya. Lo guaha edzo na sunido. Lo tiutungo after manu matugi. Mm. Um,
no, benti gi like kalandid and ze. Mm-hmm. Yeah, panan it's Oh. get itu gaf tungo. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Wow. Hafana fino Tagalog neonistuturia? Fino Tagalog pa i ochina dialect. Or i ochina Uh, lenguaje guano. Guihi. Fino Tagalog ha. Mm. Lo Mm. tiu if you sen Oh. estudiar lo gua tiningo Mm. puri. Mm. Yeah. Okay. Okay. Lo tata tata Filipinas ki palet mo? Or ki haga Unggan mo? gua Oh, okay. si tatau um alright besang tag gini. Si biuhu giban dan tatau Mm. biu niya Tagalog. Oh. Mas Oh. masangan na mestizo en español Tagalog. Mm. Lasso familiar niya. Jan si biahu giban dan tatau lokwi. Si bianya lokwi Tagala. Oh, okay. San Sanchez Epididunya. Mm. Mm. Pues guau 1/8 jo Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Tagalog. Lo gracias sumasangan na anuk itagaluhu. Uh, Ano ba at saka gagi dulu gitu kan masih of Tagaluzi jo. No? Anak no saan Yeah. over Yeah. there Okay. Yeah. then anay na estaban jo sa Pilipinas hanggang mapolo na Tagalog jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Again, syempre. Yeah. Guadalupe. And humami din siya sa Guadalupe, like second fanyo Susan, like sasu mafaisin su like oh ko Tagala. What did you say? Tagala? No Tagala. Tagala. Ko Tagala how? The like Magana na BI like Eleku like Ahi is that Aqua na Timalago to like Kumantusi yeah like finance at Magana na BI or Magana na BI like Puruhat Lalahi Namafaisinzu like Amkunya mas Amkuna Lahi like 50s and 60s na klase that like Hushashanti na finan like Malago siya like umandi ddd or something. Like I think they just want to like start a conversation with me about like being or just start a conversation with me sa Filipina do edu Siyempre ma po da gwa ti akalanti ti un sasangan ni magahit sa ti tungo na siyempre po gwa follow up no na finaisin pa conversation no. hungan edu gid. Haspa anay bartender jo na gid sa California. Matuto jo Bumartender halo ko. gi mapos na linalaw. Uh, no bumartender jo gid sa Santa Ana dan gid sa Laguna Beach no na Wow. songsong. Mm-hmm. Dan yeah toridos sesuma faisen jo. Oh tao manu how. Mm-hmm. Mm-hmm. But mga jo pa ba songan sa nang songan CHamoru jo Yeah. sempre follow-ups no. Hungan. Ako ena. Tala Yeah. hung mano na gaigi guahan. Like oh tinago niya dyan apa inatago niya dyan Filipinas. Ko gaigi Latin America guahan like malagdo pa ba fa to no mung but not in class no. Yeah. What? Yeah. Hindi mapaisan so usangan. Oh, Tauto Garden Grove. Sempre mapaisan na talo. Yeah. 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 So, Uturi quantus mitu antes di ututun. just pues sempre mapaisan oh lo ko pumino espino raw. Pues la kuhungan sa magoy utung espino. Pues Yeah. pues Mexicano Steve then mestizo Mm-hmm. Mexicano but Mm-hmm. yeah Mm-hmm. lo panay mapaisan oh no
tautamano i familiamo. Pues Mm. like tauto guahan, Si Um, tisino suhazi, Uh, yeah. ti be fandag. Ti be songen. Oh. Uh-uh. No, kana jangin ti munga jo komentos. Mm-hmm. Sabi nakadada na i enadagan. Oh, Mm-hmm. Mexicano jo jan Tagalog. Sa sadik, Yeah. Yeah. you know, yeah. Lo gawo bungo na CHamoru masasangan na Hawaiian jo. Sa mga pala mga siya sumangan na CHamoru siya sa sempre matungo na pagwa follow-ups dan todo za de video fa matinas leksyon para itaw-taw, Mm-hmm. no? Mm-hmm. I'm gonna do. Yeah. Yeah. Para go afa na malag para utungo tao-taw afa na necessary masok, Yeah. edu siya Yeah. natin, Yeah. As a para afa custom Americano finance that like, and who visit or and mabisita zu ocho na lugar like hulipara na I Americano ha ni Malago siya like kumwento si estrangeiro like or I locals like Taiguanao like yeah finan ni custom brand yeah I custom brand Americano now like in Bilikera. pues yeah friendly like afa na jengin mamamasin na itaw-taw guaha malago niya para usogi. Tagi like mo benti malago man andii. Pa benti malago para kuntusiaw. Ja jangin ti malago haw. Pues esta tungo izgi mas sadik ni sinun Mhm. suha parun fandagi. Yeah. Sempre pumasot tao, no? Or parusot tao. Mhm, mhm. Ay. Wow. ¿Cuántos meses, pero cuántos años or na bu bartender how? 2 años. Wow. 2 años. Anak ko. Atman. Mhm. 2 años antes de COVID. Oh, wow. Okay. I-bar, i-bar ni ututuin matoto. Festi. Underage zo lo he like mega guy who hot me at the na bar. Have I Pues got it? hot me Hut. like to go to enter who hot Oh, me. oh, Halumi who hot me. Right. Yeah, mega guy who malam zo na bar. No, pues staff matungod zo. So oh. anay pago hutaka 21 años u aplica para de bar back. Yung guihi. Oh, okay. Interview na ma-face no. ¿Cuántos años son? 21, 21 años. Sa faz masangan na, kalan utungo, kalan nagaybayas taon. Magi, dala ko hunggan. Humalan do gina ni Santati. Nay. Sa tawto na gi Santati no umaata ni ID dyan ito siya. Oh, uh-huh. Ida tatakto. Sadi ka behalan. Mas yeah, Mhm. do na suka underage do. Mas anay 21 años do aplika. Adun na bar. Zakalan Wow. man. Like niyo, you know, Pak ano, Gohana, 21 how? taka 21 años, yeah. Dan, this was the adzu, kada mafaisin zu, dan gini iman iman customers, iman fafahan pari i-staff lo kwi, kada Mhm. mafaisin zu, mandagi zu, laku, desi shati. Sorry, sa, kinsi, was duru na sumalik. Ano din? Kojamo I Totsu bartender? Itetsu Ang ganda, bartender? namago. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano na mag-go. Yeah. Namago, wina tempo nago, tinanid zu gite, so dan gi eskwela, no, sa, Mm, uh, umaskwela zu gi Cal State Fullerton, okay. gua lokwi zoku internship, dan gua dos seto, Oh, un bar giza Santa Ana, un otro na bar giza Laguna Beach.
Oh, Ya, pues duro jo uh, yeah. macho'cho'cho. Bula, Yeah. bula dan Wow. tinahog my guhu. Oh, oh, yeah. Wow. But Pues kan mhm, gofa sadik i linala guinifin-måmi. Nama mhm, goflo. yeah. I know we dot na unsagi. No, unsagi lumat la taekwondo. Ya, pues lo dispensa. Hafa siya na tenda jamu. Gui or guanaw gidza San Lago. Ay, Gisan. tatagwa. Um, okay, kisan lako. Oh, gima ga fanan lami tagi magago mi gi lami tai magagu siya. Ginani like secondhand na klase. Tenda. Sa Zahu umaliligaw like gantry, like send maiut na aisles, like Zahu ano na experiencia. Plus, Alan Ross. again, look, you know, Giza Ross, like guaha, like categoryu, no? Like golf Zahu and again like Taza categoryu Taza Ganeshan gi Torui tenda. Because Zahui Hina now. Umaligaw. Uh I Magaguhu. Um yeah, T Sasu, Humuzong Humu T Sasu Manhuhuzungzu. Okay. T like I don't Has often Hassan Hasan Man Hassan Muhudu. Humuhuzungzu um Fumahan or Mamahan. Um sa like Oh, Hassan. oh Hassan, Hassan Mamahan. Hassan, Hassan Mama, Hassan Mama Hanzo. Sino sang lokwi Hassan uh, Umefa Hanzo dan Hassan Umetin Dazo. Umekenda? Shopping. Hassan Hassan Umefa Hanzo. Hassan Mama. Ume oh wow. Hassan Umefahan to Hassan Umetenda to Hungan sa like Malagutsu like minimalistic like Ah, Zahu Malagutsu be minimalistic sa Gof Dikiki Ilipka Hukuini San like Unuhat na dresser Zan Sen Dikiki Izoku closet lokwe like Atsuka Tihasuzi I Lugathu like Zahu Magagu lo hmm. Tadza Lugat para Todos ni Malago um Kau lokwi golf yeah. minimalist zo. Kalau nak gua uni foot mekku. Mhm. Kana kada dia nu sini nina zo atilum dan Mhm. kina sinis kada da zo dan jinori zo Mhm. dineri zo. Edziki zo ku uniform jangin ghost zo pa video game character zo edziki pa bif usah. Dan itihong no itihongu atilum na sinina is kada da zanzori. Edziki outfit. So, como be fatina so Nike video game para fa, edzigi be usa. Yeah, lo Dahu mhm. dahu at sinina sa tisina hu nak mansa. Nat Mansa? Kapag my God. I can't I can't stain it. Mansa is a stain liquid. Ah, But tisino na ko. Natsuku? Stain liquid?
Stand. Saku. Ako fino CHamoru. Mancha. Fino Espinal. Okay. Saku. Pare magagu pet masaya hafa. Tutungod lo fanan todo. Yeah. Mm, Lo iti magago maso un natsatsat ko. mm, mhm. So natsat ko esti. It is stained. Right. Okay. Natsat ko I katsines mo. Your pants are stained. Okay. Naman natsat ko. Don't stain it. Oh, kuesta man botaho? Charbiya. Yeah. Ngayon ati mo na dia na senior bota. Senior fan bota. Tanan pumares tayo early voting. Oh, Itaftaf okay. na Okay. botasyon. Okay. Uh, Yeah. lo apesti bagwa irregular na Mm-hmm. botasyon. Mm-hmm. I August esti 8 semana befam bota. Okay. Okay. Ay, like fahalang to didi sa, gos malago to like gumana Oh, si hinalang how? turist. Hinalang to huu. Yeah. Yeah. Sa. Ay, di. Like, like like mampus to tungo like haji you gonna lo Ang gana? haji you fan gana mm-hmm mm-hmm lo who shashanti na ikuruson who like gaigi gwana gita guang like dental to samsu like uh Ya, sali. yeah Met good na I antimo. Dajangin met good I antimo benti, mm. uh, yun, uh, siyempre linala na yun no afa malago mo. Dangin met good I antimo. Mm-mm. Oh, guaha na mo para now. I sinangan tanay animo kusinyo na sa piano par angin like umatay I kwinaita I atungohu. Iguinadanya, puri Oh, itaw ni hagwagwadza. uh-huh. Like kusinyo who sangani gwi like oh tanay animo tells dispensa na. I don't Ah, even know how to say my condolences like T. nung kulo na dispensasyon. Oh, Yeah, okay. yeah. That like I'm really sorry. Yeah. Nung kulo na Okay. yeah. Okay. Apa mas? Kusino un song and tana yo animo jengin guaha jengin motay I guinadanya I amigamo. No? Mm-hmm. Mm-hmm. Um, banana sinya lo iti tana yo animo kumekilig niyan like you know we'll give it time. We'll Oh. let's like don't give up. That's what that Okay. 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 yeah. Okay. I don't know precisely the right thing that you might want to say. Okay. Okay. I Yeah. say things como guaha finatay go ti really hosto do na tao lo Mm-hmm. usyantin na iti mas say Proprio. ang Mm-hmm. song Mm-hmm. pues guaha finatay sa susasangan ay de no isti iti mamatay na minatlakuin nina right may the perpetual light shine upon him or her Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. or da usaga gi minagong Mm-hmm. and Mm-hmm. Yeah. usas Yeah. um uh takilo pagos sa ganya gifiyo nas zuus like Mm-hmm. he or she is in a Yeah. high place na Yeah. Okay. Guaha pinakatagwi sa inanya itaw-taw um sino song don't na dispensasyon utunguan nagof makarestino uh, na finatay no dyan uh, upiniti hamzu I feel for you guys right um yeah tagwiya Okay. usasa
Gotta be Ayade. I. Mm-hmm. Gula na ayade. Ayade. Yeah, yeah. Oo, yeah. Yeah, No. Amzu. yeah. Familiar than todo. Aquilo, don't clue estina. Minalingo. It's a big loss. Yeah. Mm. Um, Ja, na, como, yeah. Sa susunod na estina, tawagan na sinuhusangan para ba na magufaw. No? Jan yeah. maulaka jan ginti. Sa, sa, sempre ti magufaw. Como guaha, matay di familya mo pa. Como matay na isa na mo. Maput. Sti sempre jan. Como guaha necesita na tumadyo ja. Medyo dito. Tagi ya, Mm, mm, usasan. mm. Yeah, yeah. Ilya ni atumo. Okay. Yeah. Harabiyahi and huhungok na gwa hinatay ki familiani or true like who um who gwaduki tinatai perpetual like ki blog niya is polyeric that who like copy and paste the like first lines that have a first line. Eternal rest grant upon them, O Lord. Like to Hasu, Eileen, line low. Like I just always copy and paste it. Then, bonito na lo qui afa no? Afa after man masang na no? Ti something minagong niya, no? Oo, minagong niha or something. Okay, let me natfen mokong natay hinakuk minagong niha asana. Nafan hafa? Natfen mokong natay Ah, hinakuk minagong niha asana. basta. Yeah. Yeah, sa ti really hosted to locally lo. Mas proprio. Ah, ah. I, i hin ihinalum católico or like isinangan católico. Na, yeah. Siyempre ma-agradece. At sukat, bentiti mahunggi. Lo Mm-hmm. ma-agradece. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. It's hafa ponsokui. Quinina or estina finakwana semana. Kagwa planeamo. Um, Tawaza, befatso didi panan. Dani manatungo ni man besu CHamoru. Mm-hmm. Ilagnya itiaw na hasta pogo tien uh, tien taga Canem? i Oh. or tien taga sa después tipag dunay Mm-hmm. um kalan uh, just uh Emanon song stigit no sa mo gua romas na gitron konya Mm-hmm. ni pod Mm-hmm. ago para beyen uh, utut i ramas ya Mm-hmm. da abeyen na fan apolo po gi itano niya Mm-hmm. to stack them up. Pinapulupu? Oh. Na Wait, apolo po is to stack. Na fan apolo po is to stack multiple. wait, Hafa stack? Na apolo po. Naapulupu. Naapulupu. Wow. Okay. Pinapulupu. Yeah, pues be na fan apolo po i ramas ya gitano niya. Uh, Mm-hmm. sa Engen mo humamzu Dani familiamo like con quentusi temoru? o fino sa mururudis siya. Uh-huh. Con Sina nahuha o mm, fino sa mururudis sesu. mm, Lo i pumalo siya na familya ko ay mm, lo kumugana ay amko ni hutungo gi familya. Idigi usatagi naza pabe mm, fino sa mururudis. mm, Thank you auto ang konya kinu 70 mm, be fino
itu. Da Mm. como sige di ma oppido gi fino inglés pues tinilaika para Okay. inglés. Mm. Mm. So gi família ko pago di megay ang konya kinu setenta. Mm. Mm. I gibandan tao Tori mantiunya dan mantionya man testa dan sinananya dan Wow. sibuk. Dan Oh. gibandan na ako gibandan tataonya no Mm. unwa sa Tetehnan kalan 80 años dan gibandan biyahu kalan 5 manilunya Tetehnan Mm. kasi ay mananaw pogo dan Mm. sinanaw na so Mm. uh, you know panan gifamilya ko uh, i manhihut siya na mantiu sa mantiao Yeah. sa isa. Okay. Bueno, Pues kita edu siya guang. Mm. ito imanilon view dan biao edzigi se u fino CHamoru ruzi kada huli siya. Mm. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Gimapas na fanak po na semana hu kwentu si tiao dani tiuhu pari permet na biyahe gi finut CHamoru. Da fanan edu I permet na biyahe na manasot da hit lokwi manasot da ham lokwi like gi telefon ha lo si tatal fanan like ha kwentu si like totally mamprimomnia dan mamprimonia na like oh senior si tam or like si tam had to tune like fumino tamoru hot goods like I think he's like putting out the feelers or something like or like hagagawi primonia dani manyet lunya na cosinia and my Quintusi Tsuki Finotsumoto. Like Dahu and now little like look wait like kinda like awkward, So like Azui Permetna Biayana Manasot Dahams and look wait like Appling had to give Finotsumoto da, like Maputsu and like Duru Matototui Ihina Soku engin Mangwentis ham sa I got, you know, Moss Hoban Zucchini Sia, then Malagazupe, deferential, Malagazupe, um, like T impressed them low, um, like E Hagen Mitzu or like E Hageni Primunia plus you know, Malagazupe Pati um like half a time manually at low like pot code. So on multiple levels, like Maput and ana Quintus and ana inadingan. Lo hu Dan agradeci na hatsok si totoo. dan si tamo lo un tori tempo un fino CHamoru ruzi. Hungan, potgu, yeah, lo unhasuna, fanan unhasuna, like Guianero and Guy Febrero and Bunty, Guy March Lukwi like tea mangwentis ham gwaudin si totoo sa yeah like gwana bi um you know like tea malagutu kumwentis si manyanao sa like gaha inasangin yiha gi hinason mamami no masaya hafa na suntulo. Yeah, pago na tiempo mangwantis hams and hakwentus ituki funo tomorrow. Um, Pago de tempo umaako to siya so. umaakwentus si ham. Ham. Okay. Umaakwentus si ham. Okay. So the I didn't know that you could have both the prefix and the e Ngan. suffix in the same. Okay. Yeah. Wow. Okay. Umaasa nga niyam. We were telling each other. Uh, Okay.
Yeah. Okay. Umaatak yam. We were laughing at each other. Hafena? Avatar? Uma umaatak yam. Satki. Okay. Uma Satki. Okay. Yeah. Ako na sanay ko tunga now. Look, finanza gi hinasoku, like already means like to do something to another person, or like it already expresses that there's like another person involved. But the like it was like I thought it would be like redundant. Hmm. Uh, comprende ako kung like mo lo matutuhun like por ejemplo tolic pues gi to laugh at pues gi is to laugh at each other. Okay, okay, yeah. Okay, that makes sense. Uh, Kala not redundant, gimana ko like quite often natin sinema sa atalik lo ti masasangan umaatalik masasangan Mm, umaatak. that's okay. Yeah. Okay, okay. Um, yeah. Uh, Papago. Ulala na mangitsu aku. Afa siya inajak mo pagunahani. Um, oh, man mafahan customers? Fafahan. Huh? Fafahan. Man mafahan. And fafahan. Oh, man fafahan. Okay. Buyers. Oh, okay. Ifinahanhu, what I bought. Mansa dan satku, nuevo, toruidos. Um, Hupini tizi hamzu. I now, like I feel for you. Um, Fanaapolo. Fanaapolo po. Nafan apple po. Stack like a group of things together. Nafan Oh, apple. not fan, not fanaapolo po. Ah, ah. Not fanaapolo po. Like if I Okay. say uma apple po estina dos, it means they're on top of each other, right? Okay. Right? Pues una apple po, I'm stacking them, right? Okay. Una fan apple po, I'm stacking them all. Okay. I don't know if I can repeat. I'll use that word because I can't say it. Um, yeah, kuntu siham. Hasan umefahanzu. Ah, Hasan nah. umetendazu. Haydi, Zahu. San mamonzo look it. Yeah. Sinmamonzu. Okay. Then embesti. Like, oh my God, like who, like I was looking for a word that was like instead of. Like I saw it Ah, in Lugatti. ano look it. Sininsogan. Yeah. Okay, In lugar okay, in des di corridos. okay. Atu Aussie. Di. Atu Lo Aussie. di haja masasangan ganya. Ganya. Pada glota. Ganya. Yeah. Nagasabi is they check batugyan niya. Hanggan. Ganya. G-A nye A. Ganya. Okay, okay. Yeah. Pula. Elitus. Mumagagahit guinifin-måmi or guinifin-måmi taught me. Yeah. Oh, hanggan. Bula. Bula. Yeah. Oh. Don't na si Zeus maasi. Sus. Ako mga selu. Siyempre, Guagardesi. If okay. Siyempre be nahujung torui inadinganta paku sa like I think it's Bula is no it asuntota. huh? Bula asuntota.
We had a lot Hafukaga. of topics. Suntu. Oh, asunto. Oh, hu'u. Yeah, pula asunto taza. Guaha pula na nuevo na fino. Okay. Oh, for next, I know I said every other week, but actually, could we meet next week could we meet on the 5th and the Good. 12th instead of the 19th? Something Okay. like that. Yeah. Okay, thanks. Okay. I'll email you just so that it's because I forget like which of the dates I'm asking to replace, but yeah, I'll put it in black and white. Okay. Good. Okay, see you tomorrow. Pues donc las dos más y celo. Puedo go mau leki Simona. Da astiki ocho Simona. Hasta aquí.